Ngiye kuba ikaze bakunze wa Precision TV, twaba tugarutse rero mu minsi myinshi twabasezeranyije ko tuzajya tubereka udushya twinshi. Uyu munsi rero nkuko mwabidusabye twaba twageze Burayi, twaba turi mu mujyi wa Brussels hano mu Belgium. Tukaba abantu benshi mwadusabye ahantu hano mubona turi ko tujye kubasobanurira mu kanya. Hakaba hitwa Automium, nkuko muhabona akaba ari World Expo, ubu ikaba yarahindutse mize ikomeye hano mu Belgium, aho ikaba isurwa n'abaturiste uko mugenda mubibona. Kikaba ari igishushanyo kiranga umujyi wa Brussels hano mu Belgium. Iyo uje mu Belgium ntuhasure ubuhombyi. Precision TV rero yakugereye kugira ngo igende kwereka ibyiza by'aha hantu uko mugenda mubibona. Hari ibibumbe byinshi bigeze hafi ku 8 byubakanye uburyo bw'ubuhanga. Bira ibumbe ko mugera mubibonamo imbere harimo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye kandi bikorwamo amaresitora n'ibiki byose. Nashishikariza abantu bari i Burayi no muri Amerika kuza muri musura ubirigi hano muzasura. Iyi ni episode ya mbere rero yo gusura hano i Burayi. Ejo tuzajya mu Bufaransa naho tugiye tubereka n'ibindi byiza byinshi nk'uko mubibona. Hari amaresitora, hari ahantu ho gusurwa. Hano hantu harakunzwe cyane. Automium ikaba yarubatswe mu 1958 yubakwa n'umubirigi. Ubu ikaba ari World Expo aho bakagamira ibya exhibition. Ubu ikaba yabaye izindi zose mu bintu bijyanye n'ubucuruzi. Rero iyi Precision TV nk'uko twabasezeranyije, harakonje nk'uko mubibona, ubukonje bwanyishe, ariko kubera ko tubakunda abakunzi bacu turavuga tuti reka tuhagera mbere yuko umwaka urangira. Umwaka rero urangiye, i Burayi tuhageze. Ejo ni mu Bufaransa muri episode ya kabiri. Murakoze, Jenny Bahati Kalisa, Precision TV i Burayi. Murakoze.